kambe ta va ka hi bula hi sweswo ku ya mahlweni kambe ke sweswi hi sungula laha. Okay, ani ku ta nghena a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi amukela mbulavuleri wa ndawulo leyi ni nga vulavula hi yona ya mitirho ya vaaki magondo na vutleketli eMpumalanga enkulukumba Bongani Dlamini. Dlamini ni hlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon, and thank you for the opportunity that we are given as the Department of Public Works, Roads and Transport at Munghana Lonene, and greetings to your listeners also. Thank you. No, thank you very much. We gave you this opportunity by virtue of a complaint that was raised by our listener. I'm not sure, how good are you in Xitsonga? Can you hear me so that I can ask you in Xitsonga, then you can as well respond in English? It's fine. Yes, I can a little bit try to understand it. If I don't get you clearly, then I'll indicate to you. Oh, okay. Kute xivilelo kusuka ka muaki a ku ri ndawulo leya n'wina your department a yi le ku tholeni vanhu. Most of the senior positions ku tirha acting what and they wanted to know why it's the case. On top of that, yin'wani i ku traffic officials, for example, don't get promoted to higher positions. In actual fact, what the department does is mitisa vanhu va suka elsewhere. He even went on to give an example. Yaku, you bring a teacher to become head of traffic police. Maybe let's start there. What is your response as the department? Thank you for the opportunity. I must indicate that the department is recognizing that we need to build a capable state that can effectively manage the economy. We must be able also to implement policies and to ensure that we need to take into consideration that the department is transforming to become the implementing agent of their choice within the province. Therefore, a key aspect of this transformation is a shift to a regional-based civil delivery model, so that we are going to deal with insourcing of services such as scholar transport monitoring, grass cutting, and etc. I must indicate to you that as a department, we have advertised 573 posts in the 24-25 financial year. Out of the 573 posts, we were able to appoint 440 officials. And about 133 is still outstanding because it was due to budgetary constraints. In terms of the senior management, as you have said, they are complaining that there are senior managers that we have not appointed. Part of this, I must indicate that we have appointed 3 deputy director generals and 1 chief director. And currently, the department is also busy with the process of recruitment. They are busy with shortlisting and conducting interviews for other middle management posts in the department. I'm not so sure in the issue of the traffic officers because our department, we've got only transport inspectors, and the transport inspectors are being appointed in terms of their of the qualifications that they are in possession of. I'm not aware of that has been appointed as a transport inspector unless they are referring to another thing. But as far as I know, there are promotional posts within the inspectorate of the department that the department is currently taking into consideration. Yes. Okay. So meaning Kuri Butbongani, I'm sorry to chip in here. Meaning Kuri, firstly, let's get the facts right. Firstly, it means our listener was correct to say you have acting positions in senior and higher management at various positions in your department. You agree with that as the department? Yes, there were some were acting, as I've indicated, that in terms of in the senior management, because most of the senior posts are at the head of it, in terms of senior manager. Yes. So, yes, the department has advertised those that I've mentioned that the appointment has been made
from the 1st of May, we have appointed 2 deputy director general and Yes. 1 chief director. Those are the senior strategic positions in the department. Okay. So the ones that are acting now, for how long will they be acting, and when do you think the process shall have been concluded? People who are acting, I think there are a few, as I've said, that there were posts that were advertised. As I'm speaking now, the processes are unfolding of shortlisting and interviews. Some have already gone to interviews. They were expecting that the appointment letters will be issued very soon, as soon as the accounting head or the accounting officer, the HOD, sign those appointment letters if there are no issues. So we are continuing with the recruitment. We must take into consideration, Mr. Gatibuti, there was a moratorium in government to say, let us not fill a post because there were budgetary constraints, not only in our department, but the entire province. There was a moratorium which was uplifted in 2022, if I'm not mistaken. Then, after that, then departments were given an opportunity to identify critical posts, because there are vacant posts in the department, but we must first look at the critical posts and then look at the budget that is available. So we cannot only, as a department, look at the senior post only, while you've got a hospital in Bushbuckridge where there's no boiler operator or an artisan. So we cannot overlook those critical posts, because a hospital will not operate without any boiler operator or artisan. So we must prioritize those posts. So there is a process of prioritizing posts to be advertised. It's not an open book or a blanket approach, but we look where it is critical and also if the budget is available for those posts to be filled. So what will be your parting message to my listener? What are you telling him? You're telling him he should be patient. Soon the posts that are run by acting personnel will now be having owners of those very posts soon. Yeah, what I can say, Mr. Gat, is that there are posts that has been advertised. The department is also prioritizing. As I'm speaking now, there will be some posts that are going to be advertised soon. Those are called replacement posts. We are currently shortlisting and making interviews for those posts that we advertised earlier this year, and we are still going to do the appointments. Let them give us an opportunity, but I must indicate that there is a process of prioritizing in terms of critical. We can't just advertise all posts as we wish, but we need to consider the budget and also the critical posts that need to be filled. All right. Dlamin, ikhensi lusinene nkarhi wa n'wina. Ntshemba mingisero wa hina ta va swi twile. Vana na siku lerinene. Enjoy your weekend. Thanks, Baba na Cancer, and thanks to your listeners at Mngane Lonena FM. Cancer. Bala ba ibulana bona mkulukumba Bongani Dlamini. Ba vulavulela ndhawu leyi ya timhaka ta mitirho ya vaaki, magondo na vutleketli a Mpumalanga. Va kha va hi nyika xifaniso xa hilaha mingiseri a kombisa ku nga enetiseki hako hikokwalaho ka ku va ku ri na vanhu lava va mangale ku tirheni ka swivandla leswi vongo khomela. Hi ku tsakela ka yena a ta tsakela loko a vo tirha ku ri ku iti lava tirhaka ka swivandla sweswo leswiya hi swo swivandla swa vona hi ndlela leyo. Loko ni bula na yena siku leri ya ntirha hayi na hleketelela na wena i nga va i kha i lava poso a ku hayi swona khalanga kambe hambi swi ri tano hambi hi swona hambi a swona a hi pfumeleni ku hi ta va hi va kumerile nhlamulo ya vona hi ndlela leyo. N'wana kha ni tsundzuxa ku mhaka leya ya le Phugwani ya ku a hi na mati mi fike ku hi yona hayi ko vele ka yona muhumelerisi ni tshemba ku na yoho hi ta mi kumela nhlamulo ku ya amahlweni. Kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hi lala ku se hi vuya hi teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe u ya mahlweni u kandziyisa rito ka 065 7443911
u yi byela timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona hlekani lowu wa Xikwembu a hi hundzi la tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akhomandlela kha ku haxela twig suka amasingita mall 0860002543 ndere ya ba ku twa wehe ku kwala u nga ko u ri timhaka i tingani ku fika laha ka hafu ku pela wara ya khume mbirhi ivi loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu a hi vulavule ni siku leri ra vamanana na ku hluvukisiwa na ku antswiwa swiyimo swa vamanana hi ndlela yoleyo hi la ku tatwa ku we u ri yini hi mhaka yoleyo a hi amukeleni lowu miyingisela ro sungula nhleka a yi minjhani buto mina hi pfukeli n'wina minjhani yi pfukile Butheta I can't ya no ta nghenelela ka mhaka leyi ya tiposo leyi ku ri poso yin'wana le Giyani ni nga sunguli ku yi vona since 2019 or 18 loko ni ka ni nga hembi kahle a yi anti soko ka yi nga firiwi kumbe ku humeleleni yo ya town plan na Butheta loko mo ku a mi tivi ku yo ka yi nga feriwi kumbe mi vula yini yo tshama yi kha yi navetisiwa lembe na lembe yi tshama ri kuma navetiweni ni vulavula sweswo leswi lembe leri nga n'hweti leyi nga hela nga ku yi tlhe yi navetisiwa ku laveka two last a yi navetiwile since 2019 loko nkarhi ni tshama ni chekacheka sekula ya ku yi tshama yi ri koho posele ya town planning position se mi vilerisa hi yini n'wina mi vilerisa hi ku ma apply a mi vitaniwi mi vilerisa hi yini hi ku swin'wana swa sweleswo Butheta mara ni ku why yi nga firiwi vo ka va nga kumi candidate ya kahle na mi hleketela la yini ni byeli mi nga ni vutisa vutiso laha ku mi takala mi byela ku loko mi ni byelini mi hleketela la yini mi hleketela ku yimeli wun'wana a ha ri xikolweni ni hleketa nga ri loyi nga yimela yi nga va ri ka grade 11 mako i khale Butheta loko mi langutisa swilo leswi ka ha ri na 5 years 6 years ago still ya ha ri ku advertisiweni swin'wana ni vona nga swin'wana swi tshamisekanga kumbexana ni ta ringeta ku lava ni va vutisa na mina ku ve mina poso ya town planner tatana Stephen Mabunda ka masipala wa n'we ku hi rini mi kha mi advertise a hi le ku tholeni ya yimele wun'wana kumbe ku endleka yini na ta va vutisa swoleswo mingiselo mina ni tshanga ngopfu Butheta yankombo ta cancer ya tika mali ya tika mhaka leyi ku i nga kuma ku mpela va n'wi kumi munhu loyi va n'wi lavaka tanihi masipala ku a ta va town planner swi vula ku yini va yi tsala ku va tlhe va yi tsala va ku re-advert ta byela muhumelerisi a yi sala ndzhaku hi ta twa ku endleka yini ya town planner kumbexani yi yimele wun'wana a hetisa khoso yin'wana ta swi twa na sweswo kambe a hi amukeleli wun'wana mingiseri loyi nhlekani Butheta papa mina mpfukeli ba hi pfukele hi nga vona papa mpfukeli i fanele ngobeni la Jim Jones na man mina a no lava ku kota yin'wana ya le ya vukungundzwane Butheta ni boxa nyana budula na mina vu ni titisa mani ni tsandzeke ku nghena tolo a yi ni tlhavile vo ni nghena mhakeni Butheta ku na mhaka yin'wana yi ni velelisaka loko swi fikelela ka mhaka ya vukungundzwane loko swi fikelela laha ka ku na Mkhwanazi general wa maphorisa u pfuli case ivi a pfulela vanhu vo karhi ivi va nga khomiwi va ku va ha lavisisiwa a va khomiwi va ha lavisisiwa hala handle hala loko hi khomiwa hi nge se za hi lavisisiwa hi fika khoto va ku nandzu wa wena wa ha lavisisiwa loko hi khomiwile ve nge se za va lavisisa mara sweswiwani nkulukumba wa maphorisa lonkulukumba a tiva ku vakulukumba kulobye i va voni nandzu i voni risopa lebyi va nga byi endla a va khomiwangi alright ni hundza kwalaho ni ta fika ni ku loko se ni ya langutisa le henhla ni langutisa president ni nga vutisa na n'wina ni kombisa na n'wina xikombiso ku tanihi n'wina mi ri mathevula kwala ka mathevula i ncini xilo lexi mi nga xi tiviki xi nga kwala ka mathevula xa vumbirhi i mani a endlaku ku hambana na leswi n'wina mathevula mi tivaka swona kwala phakati ka ndyangu wa ka mathevula xivutiso lexi xi ta ni ku president ya hina loko yi langutile kwala phakati hi yona yi electaku ti-officials ta yona such as the ministers
ministers leti loko a kha ti electa a ku wena ta va ministers wa yini wena ta va ministers wa yini wa langutisa ti-results ta leswi minister a nga ku selecta tona na loko ku za ku faila yena president ku langutisa sweswo na ministara u ya ku feyileni ku langutisa luwa wa makwenu na makwenu u ya ku feyileni swi ta za swi ya nghena kwele ka vaaki vona hi voxe ku swi ta fika swi ta hi budula va kha va nga langutisi kusuka enhlokweni laha swi helelaka kona leswi swi nge ku ya hi mina i ntiyiso leswaku ANC loko yi ta va yi nghenile hi 94 voyo vheta va ku aha leswi hi swi lava hi leswi ivi va pakana va kha va huma hi one by one loko hi tsundzuka kahle loko Ramaphosa va nghena va simeke hambi commission hambi ta vuxini xi xavengete hayi xikolokolo phuma mina a va kha ku yimisiwa vanhu emitirhweni va kha va humesiwa va 8 makashule ndlela yaliya va kha va humesiwa hi mhaka ya yini ku nga ri ku vanhu lava va endle milandzu loko va endle milandzu a vo to khomiwa a ku ri ku loyi nga ku a nga twanani na leswi hi swi vulavulaka a yimeli tlhelo Jacob Zuma byi vulavurile lembe rin'wanyana ndhaku ku loko a za Cyril Ramaphosa a khoma mina a ni yisa jele mina i ta mi ponisa ke ivi a swi twa Cyril Ramaphosa sweswo ku impela vanhu va ta mi tsutsuma a nga ha swi kotanga ku khoma vanhu namuntlha hi leswi u yimisi munhu entirhweni a ku yima entirhweni i ta hola mali a yi kuma kwihi a kha a tirha yini i timhaka ta vudyelani byebyi byi nga kona hala ka timasipala halawani ku to va ku ri ku hi to tibubabubela mara vanhu lava hi ntiyisiwa kona va tivana loko ku ri ku hi la ku heta vukungundwani a South Africa a ku ri timhaka ta ku ri hi titlhelelela ku hi sukaku kona hi sukaku kona a ho karhatiwa hi ku ka hi nga twisisi hina venyi kambe leswo hi titlelela hi mina ni nge mina n'wini ku dai no va kwa hi nga ri kona se mi nga hi tlhelerisi laha hi nga ri kona kambe ni khensile tlhelo rero papa ni komu ni khensile bava mina ni ra hi tlheleleni loko wo hi nga tlheleli hi file no ni khensile swinene komu makhensa sweswo mi ngisero munghena London FM nakona ko Africa wa vulavula ka munghena London FM ku haxela wona chick suka amasingita mall hi le Giyani la nga ko a hi tweni ku mangu emisava ya ora ya n'weta emsekini kusuka kwalano hi bulanyana mina na wena hi timhaka ta ku antswisiwa na ku hluvukisiwa ka vamanana ko a ko ku kamberiwa rin'wana rimbewu ke ivi swi va swin'wana swi hetela ku se hi vangela mintlhontlho tanihi vaaki hi ndlela yoyoleyo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu leti landzelaka na papa Hlulani Fanwani Magayisa enhlekani ni na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara evitsi vito rero mi nga ri tirhisa mi ri ku va kwini va pepejerini kalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana a ha risa tihomu kalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku tikhelele hala swi vula ku pepejela sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi ngisero munghena London FM nongonoko wa Africa wa vulavula ka munghena London FM mina ni ri nongonoko wa n'wina ivi na mina ni va ndzeni ka wo se wa hina se loko nongonoko lowu ri ka hina mi nga ti mi ta hemba vaka mi nga ti mi ta hemba ka ku huma muyingiseri la a ku ivilerisa hi ku a Giyani ve le ku navetiseni town planner ku sukusela hi 2019 ku fika namuntlha na sweswi i ri i vone se khula sweswinyana kambe nga ri va Giyani ve la va swi tivi a hi amukeleni mihlavela hi va chucha va ta kota ku hi byela ku kahlekahle ku endleka yini hi nga si teka mhaka leyi hi lava ku bula hi yona i mulavuleri wa masipala wa Greater Giyani i tatana Stephen Mabunda mhlava enhlekani enhlekani kalanga mpfukile hi pfukile hi nga vona epfukile a khensa ma a hi nga swi tivi ma yingisela ma se ku na hleviwanyana mi vhe mi tlhaveka ku endleka yini kalanga loko i lava ku sala ndzhaku hi timhaka tshika Afrika wa vulavula yi nga yingisili se hi pfuneni ke mi ri ku endleka yini town planner leyi ku mi nge loko advertising sukusela hi 2019 ku fika namuntlha poso leyi lo rindzela munhu kalanga
hi vula tani muyingiseri kumbe stala a hi nyika i tikomba hlengeleti na information a hi nyiketi ti-advert ti-copy ta ti-advert hi ta kota ku a hi tsundzuxa ku hina hi tiva ku town planner hina loyi a nga thoriwa hi 2012 se handle ka loko ku ri ku i hlangane na poso yin'wanyani ya le hansi ya yi vitana ku ya town planner hi rhumela swona hi kota ku n'wi basisa ku a yona le ya town plan town planner masipala i thorini hi 2012 a nga si wa ha ri kona sweswi ni byeleni loko ku ve town planner yi ko ku na tiposo leti nga le ku mi kayiseni ku ti pfala mi navetisa mi vuyelela khalanga leswi a swi tala ku humelela na le ka timasipala tin'wanyana to tala mi kuma ku na poso leyi vuyelelaka ko talatala ti tala ku va tiposo ta ti-directora na leti ti nga na swilo swo tala leswi ti fanelaka ti comply na swona mara hina haleni hi ri masipala wa Giyani a hina ha ku thola directora wa planning head ya ndzawulo yaleyo va nge yi hava town plan lera ku mi directora i kona town planner i ko nemetweni hayi no you can see swi vula ku mi yingiseri hi vungunya kambe ke loko ku ve i na tona himpela i na byona vumbhoni hi ta n'wi kombela ku a hi rhumela ivi hi ta kota ku tlhela hi mi rhumela na n'wina hi vona ku ka n'wina na yena i mani a nga vulavuli ntiyiso swi na 5 years ma hi vona 5 years 2019 se swi na va ma 6 years ku vula ka yena a nge yi huma yi nga appoint yi huma yi nga appoint yi huma yi nga appoint loko swi va swi ku humelele yini hambileswi vhele ti-adverts hinkwato ta kombiwa ku na disclaimer le hansi ku employer i reserve right ya ku nga appoint mara na ku tshama mi karhi mi humesa tiposo mi va mi karhi mi humesela yini loko mi tlhela mi ze mi heta malembe ya 5 mi nga toli malembe ya 5 ku ya ka 6 na mi tweli misaveni khenseli swinene enkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu khalanga enkomu va vulavulela masipala wa Greater Giyani i tatana Stephen Mabunda a hi vulavule yona mhaka yaleyo a ko va muyingiseri a nga fika nghena la a lava ku vulavula hi yona a ku ye i landzelela timhaka ta tiposo ku poso liya yi se muyingiseri ni rhumeli ni le ka mathebula dp@sabc.co.za mathebula dp mathebula dp@sabc.co.za loko ko za ku hundza ravuntlhanu vhiki leri taka ni nga yi kumangi email yaleyo muyingiseri wa mina ni ta pfumela ku impela mi vulavula mavunwa sweswiwani na mi nyika nkarhi wa ku ni rhumeleni email yaleyo ka mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku vona ku Greater Giyani hi yona leyi mi vulavulaka yona kumbe mi vulavula hi masipala wun'wana ke se mhaka yaleyi nga ta va kha hi vulavula yona ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo se mhaka hi leyi miyingiseri wa mina hi yaleyi ya ku loko hi langutile ku na minongonoko yo tala ku na ti-program to tala leti ti tekiwaka ti endliwaka xikongomelo ku ri ku hluvukisa vamanana leswiwani swi va koho endzhaku ka loko ku langutiwa ka timhaka ta ku malembe ndzhaku a va kandziyeriwa a va nga holi a va nga tirhi loko va tirha minkama yin'wana mi ta kuma ku na muholo wa koho va kha va tirha ntirho wo fana na vaxinuna vo va hola mali yitsongo loko va fananisiwa na vaxinuna tanihi vaxisati se van'wani va nge loko ka ku ndliwa mapfhumba ya muxaka lowu ma na nxungeto wa ku ma nga hetelela ma siya vaxinuna hansi endzhaku ivi swi hetelela swi endla leswaku endzhaku ka nkarhi se hi tikuma na hina hi kha hi tlhelela ndzhaku se hi ya sungurisa se hi sungula ku hluvukisa vavanuna hi ndlela yaleyo a hi ku timiyingiseri wa mina 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kombandela 0860 002 Afrika-Dzonga mundzuku siku ra vamanana ku na ntirho wukulu wu nga languteriwa hi mahlangati kusuka le a
Konkowa Stadium lana president va nga ta va ri koho kambe xivutiso lexi nge le ku vutiseni xona namuntlha i ku ri mapfhumba ya muxaka lowu ya tirha ke a hi mi tweneni vavanuna hi mi tweneni vaxisati hi twa ku loko ku ri na siku leri kumbe ku ri na mapfhumba na minongonoko leyi talaka ku endliwa yi kha yi langute ngopfu ka ku antswisa na ku hluvukisa vaxinuna vaxisati a hi ngo to rila ke minduku se hikuva vavanuna hi salele ndzhaku a hi amukeleni loyi ri mingiseri wo sungula nhlekani lowu nhlekani aye doctor aye papa lexi humelelaka doctor i timhaka ta ku ti-right ngopfu hala ka vaxamani ti tele ngopfu la tiko ra hina kambe a ti vuli ti nga tali a ti tali tanihi human rights mara ntiyiso i ku ti tele ene van'wana va ka mhani a va swi koti ku ti tirhisa a swi vuli ku loko va mi tatile ti-right hi ndlela liya hi fanekele hi hetelela hi nga ha hloniphana amutini loko hi fika kaya na loko hi famba a xitarateni na le ntirhweni ti-behavior leti fane ti hambana ku na behavior kambe xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni kambe mi le ku hlamuleni swona hi yo mhaka mi ni twa se ni tlheli la ku vulavula hi swona xivutiso xi ri ku na minongonoko na ti-project leti ti langutaka vaxisati ku fana na sweswo swa ku vona leswaku timfanelo ta vona ti kaneleriwa kambe xivutiso i ku loko mi langutile a swi ngo to siya vaxinuna endzhaku ke loko maendlelo ya vatani that's why na mi hlamula yona mi nga jiki kule nghena ni makeni ku endla ku hi ta nyika van'wani nkarhi inkomu mhaka hi yo yaleyo vaxinuna va salela ndzhaku hi ku kumeka ene ku salela ndzhaku ka vona hi ku kumeka lava nga ta toriwa ti-rights ku nga va ka mhani va ti tirhisa over ngopfu leswo swa ku i kuma ku kambe ti tatiwe kwihi hi ku timfanelo leti hi nga na tona aka vumbiwa ta fana loko a hi vulavula kusuka entirhweni sweswi loko hi ri ntirhweni loko sweswi ku fika ku yima lori laha court 14 ro heti cement i ta vona ku forisiwa hi na vanhu hi fanele hi rhwala va ka mhani va yimele kule mara hi thoriwe ku fana ende hola sala i va ri hi hola thikithi ro fana hi dyambu se mi vula ku yini va ku ri ti-rights kumbe ku va ku ri n'we vavanuna mi nge hayi va mhani yimelanyana tlhelo mina ni tiva un'wana hi tirha vusiku a nga fika va kha va ku vambiwa tintambu ku han'we na mhani tshamani hina hi ta vamba hina vaxinuna mi la ku phikizana na vaxisati kasi loko hi vulavula hi equal yako hi yini equal yako hi yo equal yako yo phela leyo loko hi ku hi cela piki la hi bat piki hinkwehi hi yo equal rights a ku na n'wansati a ku na n'wanuna kwalani hi ku otherwise ya ringana se na basic ya hina kumbe muholo wa hina wa ringana se right yako kasi wa yi fika haleno fika yi voyama ende yi tshama yi karhi yi tshikilela lowun'wanyana loyi a nga hala ka left ya n'wi favora loyi a nga ka right yi n'wi tshikilela a ku na right kwala so that's what kambe to fanele tiwani hi toho kahle loko a va hi dyondzisa ku vavasati hloniphana vavanuna hloniphana vavasati kambe va nga tati ti-right ku because wasati wa swi kota ku fika hi mara a ku tlala hi mavomi a ku rhuketela ivi loko i n'wi ekitela i ba kumbe i ndla yini kumbe i n'wi rhuketela kunene a suka la hi ku tsutsuma a fika satellite a fika a karhi a rila vhene yi ta sweswi loko munhu wo fika sweswi ku ya ku heyi wasati i mi rhuketerini i mi byeli leswi na leswi a ni n'wi ndlangi nchumu vo tshama va ku ha vhene a yi kona mara ka vavasati yi ta fika sweswi leti phota awa a swi na mhaka wasati laha tiko ra hina hi vo tiboso va telele hi ti-right 0860002543 nakona ka Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM mingisero wa mina 0860002543 aya mkele n'wana hi twa ku mi angula mi kwini mi phikizana vaxisati ke kambe xivutiso xa hali xixiya nhleka buta mina njani hi pfokele n'wina mi njhani buta na hina ko a kenza mara ka kantisini masiku lama se vavasati va huma mahlweni tani vavanuna sweswi hikuva loko va langutini vavasati va ri va va rhangisa mahlweni loko endla xilo maybe maketela wansati va ta vona va ta tsutsuma va ta ku landza mara wanuna loko va ku endleka ka ye ka wo va ngeti leswinyana na la mi vula ku yini mi vula ku ku hluvukisiwa na ku antswisiwa ka vamanana swi endle leswaku se vamanana va rhanga mahlweni kumbe vaxisati va rhanga mahlweni ku tlula vaxinuna hi swo mi vulaka swona ngopfu va rhanga mahlweni wansati va mi tekela ngopfu enhlokweni hambi ri swin'wana a hi vona swin'wana leya ndi ya police station swin'wana ngopfu swin'wana mi wansati ni abusini makulo ya mina va nga swi teki enhlokweni va ta tlhela va jika va nhleka but loko ku ya ye va tata hi more than 4 or 5
manana ande wa bona mtsuko ndiri le isiko ya wasati mara ya ina siku artalanga leswaku ri nga va ri ya va ri impresa ngopfu va hla nga ruma mafina ku ta swi kurela ntsena hi difference danger swindzulu a ni ngo hi languta la hi sukaka kona hi languta la hi sukaka kona hi suka kona hi ri vaxisati va kandziyeriwa timfanelo a va ri hansi ka ntshikelelo se ve le ku antswiseriweni xiyimo se loko va ka va antswiseriwa xiyimo ma ha lava ku na n'wi mi ya mahlweni mi antswiseriwa xiyimo ku ve se n'wina mi se hi ringanile se va tlhela va hi hindza vaxisati hi swo mbulaka swona hi ringanile ene vo swo hindza ngopfu phela ka va kona a ku 100% so 200% ina isenla ndzhaku swinyana hi va na swin'wana va mi tekeli nhlokweni mara va ta swin'wana swi endla yini vuthete yi endla ntirho ku ri na yena loko a ya ni ngo swinyana a ni ngo hi le ntirhweni loko ri ntirhweni ku khome n'wanuna na corruption se wansati ku a khome corruption a swi talanga u tava ku wansati u endle corruption entirhweni that's why xa ku tala se va la ku teka makatele va power to nyika vavasati va ta kota ku yi lida mi ya languta ku ka xiyenge lexa venge IDT ku ri ku humeleleni yini mi ta vuya mi ni hlamula kambe mo fika mi endla vulavisisi mi ku IDT ivi mi vona ku ndleka yini mi ta vuya mi ni hlamula siku rin'wana khensile botong na yi tiva kona na business dangi inkom a ni veri vaxisati a va le ku ndleni ka nchumu a va le ku ndleni timhaka ta vukungundzwani hi yo mhaka loko a va ya languta ka IDT ku ri ku le ku ndlekeni ka yini va ta vuya va hi byela hi le ka 0860002543 a hi koti ku miyingiseri wa mina u angula ku yini kambe ke onge ti ni fanele ni sungula ni hundza laha veri ni nga hundi a hi mahlweni teka miyingiseri loyi nhlekani a hi papa ni pfukile xa hi pfukele hi nga vona papa swivutiso xa n'wina xi straight forward hi fanekele hi ndlandlamuxa miehleketo ku la ku vona lomu hi ya kona hi ri tihi a ku na xo biha lexi mfumo wu nga ku xi endleni except the fact ya ku nkarhi lowu se hi nga ka wona ku na lava hi twaku ingaku va kandleriwa ku tlula mpimo ku nga hina va xinuna especially nyana ka age group yaliya ya between 40 and 60 hi mhaka ya ku mi kuma ku tikuma u ri a ku tirheni swa tika especially loko u ti fika u tikuma u karhi u khompita na munhu wa xisati leswi ka swona again it's not a problem vanhu va xisati lava va tikumaka va ri ti-single parents va tele ku pima ku na loko hi ringeta ku va empowera hi va hi kha hi pfala e gap leyi hi nga vanhu va xinuna hi nga ku hi pfuleni hi ku nyika vana va xisati vana hi tlhela hi va tshikisa xisweswiyani ni vulavula na n'wina namuntlha as we speak the president u busy a Sun City u lo ku vulavuleni na ti-cooperative because it's cooperative day ku tele vanhu va xisati so yi koho migingiriko leyi mi kumaka ku vanhu va xisati va tele ka that industry ku tlula vanhu va xinuna ti kona ti-industry leti mi kumaka ku vanhu va xinuna va tele ku tlula vanhu va xisati even if we try ku huka vanhu va xisati ini ka toho swi va difficult swi tlhela swi endla ku munhu wa xinuna a tikeriwa double hi leswi va mavheta ku swi kombisa ku loko hi va mbatende ivi ku ta munhu wa xisati ni ta fika ni ku yimela na tlhelo mhani hi ta tirha ku nga ri hi mhaka ku a nge swi koti mara we look at the job itself ka munhu wa xisati yi fika hi n'wi endlisa ku yini let me tell you I was working a Sandton Bontpet ntirho wa hina a wu tika a wu lava munhu a ri na mbilu I used to work 7 days a week ni offer hi ti-24 hi ti-25 ngahle hi ti-24 ta December ni koka moya wa ku loko ni chayisa hi ti-25 na offer mara hi ti-26 a ni laveka ntirhweni hi mhaka ku ni fambisa mali ya tiko ra Afrika-Dzonga ni fanele meka sure ku ti-ATM ti na mali yo tala ka ntirho luwani va Bospet a hi tirha na vanhu va xisati vambirhi one day hi ri ku tirheni un'wana wa xisati a hi tirha na yena xi collapse awa why a wu require matimba ya xinuna xikombo loko xi hindza hina na vanhu va xisati a hi pfukangi hi fanile na hambiloko ku ve ni mfumo wu karhi wu ringeta ku va empowera ku koho lomu va nga ta ka va nga swi koti ku nghena na loko hi pfula gap va nghena they come in there va siyela vanhu va xinuna va ri na pressure leyikulukumba mara it's not the wrong thing ku tikuma mfumo wu ri karhi wu endla migingiriko leyi endlaku leswaku hi va empowera mara at the end of kambe xivutiso ku ta va ku
ku tivitisa ku ta ku minongonoko leyo va antswisa minongonoko leyo va empowera yi ta va kona ku fika rini hi ku ngopfungopfu kwalano mako hetisa ku kombisa ku ongeti se swi fikile ivi swi tlha swi hundza sweswiwani se va xinuna ho va ku caceleni yi nge he yimi Botpet lexi nga ta endla ku yi nga yimi i mhaka ku we are not counting on the age gap ya ku swi humelele rini hi fike kwini from here onwards ku humelela yini. It's a continuation process leyi kombisaka ku vanhu va xisati va fanekele va empoweriwa. Now hina vanhu va xinuna va fikuwa va sala va ri vulnerable, and that vulnerable part yi nga sala yi endla ku vanhu va xisati va xanisiwa na vana. That is why even if we try our level best ku tikuma hi kha hi lwa na timhaka ta GBV, swa hi tikela hi mhaka ku we are empowering those whom by the Bible a hi vona va supply ku mimiti kumbe a hi vona va cheka mimiti. Hina vanhu va xinuna as ti-custodian ta mimiti a swi lava ku va na phati yitsongo leyi vulaka ku Botpet na loko ku ve ni ku endliwa ti-cooperative leti fanekeleke ku fandiwa hi mfumo aka 6 wa vanhu kumbe va timembara 2 a ku vanhu va xinuna, so that when they empower that one we know for a fact ku vanhu va xinuna they part of it. aba endli ti-program leti ti includaka vanhu va xinuna whether ku fanekele ku tala nambara ya vanhu va xisati or not, because if not so vanhu lava nga ta va ri empowered va tlhela va va na matimba at the end of the day hi tikuma hi tlumbini i vanhu va xinuna. So we must not close the door for them. Hi fanekele hi va include ka ti-programs leti ti nga kona than the way leswi sweswiwani xi nga xiswona, because you find the project kumbe a cooperative ku ri vanhu va xisati va hi 6 ku ri n'wanuna va ku no we cannot fund this one because ku na munhu wa xinuna, kasi hina vavanuna ho va yini laha misaveni. se swi vula ku nga va ku ri na xiphiqo xa ku matimba ma le ku yisiweni ka vanhu lava a va nga fanananga va ri na wona matimba ku ya hi ndlela leyi va nge le ku yisiweni ka kona, kambe ke i mani a nga ta vona ku hey se swi nirile a hi swi endleni swi ringana swilo leswiwani. Matsundzuka ku tshame ku va na ti-project leti a ta va take a girl child to work ku vuye ku ya langutiwa ku twananiwa ku hayiko onge ti-program leyiwani a hi yona a hi fanele hi katsa na vaxinuna. Se laha ka timhaka ta ku empowera vaxisati ku ta fika rini la se hi nga ta ku hayi se swi nerile se loko vanhu va antswisiwa a va antswisiwi hinkwavo swi nga ha langutiwi rimbewu. As much as hi mbula Botpet, we must speak out hi ri hina vavanuna, hi nga ha ti vulavuleli hi ri vavanuna. We have to count ourselves in ka mhaka yin'wana na yin'wanyana. For now the constitution ya hi tshikelela. I feel it was the day before yesterday I vulavula hi mhaka GBV ka yin'wana ya minhlangano. Loko the only problem leyi nga kona i ku the constitution ya hi include ka ku hlayiseka ka timhaka ta ku lwa na ka timhaka ta GBV, yi lwisana na timhaka ta migingiriko ya ku lwa na vanhu va xisati na vana na hambi ku ri hina vanhu va xinuna, but the main focus yi shifts to win yi tsutsumela ka vanhu va xisati na vana. Now the other one lava mi va exclude va sala va ri vulnerable and hi vona va cause ti-problem leti. Swi fana na wona nkarhi walowo hi nga ka wona, we have to speak out to say let's include men and then ka migingiriko leyi nga kona. If ever i swilo xa youth, let's say hi lava ku empowera vanhu va xisati it need 3, let's say it's 3-1 munhu wa xinuna wun'we a vi kona leswaku ku wa mahlweni. We must not forget ku ri xin'wana na xin'wana xi fanele xi va allied na xin'wanyana. Na hambi ku ri migingiriko leyi endlaku yin'wana na yin'wanyana Botpet, they allow us to do it hi tlhe hi endla swinawanawani based ka ku what does the constitution say. Loko hi langutisa constitution ya munhu mina ni believe i bibele un'wana na un'wana swa endleka a nga believe swona. The Bible says aka Genesis 2 Botpet, loko se munhu wa xisati a biwa le ntangeni leyi yi ku wena munhu wa xisati u ta fumiwa hi n'wanuna. Mara we are trying to shift that, and the minute hi swi shifta swi sungula ku hi khosela tihansa na ti-GBV leti mi ti vonaka. Both of them kese ngopfu ku va mi kote ku hi mi nghena mi ta na tlhelo rero 0860002543 nakona ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM va ku vulavula tiyisi kalanga mani swi twisisi ku hikokwalaho ka yini I honestly don't understand why women empowerment, because va ka mani a hi vona va sapota ku miti ai am getting ngwana mixeri lo nhlekani nkomu Botpet na ku mixaweta. Aye papa. Mina loko ni langutile mavonelo ya mina i ku mfumo u le ku tirheni ene wu tirha kahle etimhakeni ta ku empowera vaxisati, hikuva faneke hi languta laha hi humaka kona as a tiko.
vaxisati ya ku ri vanhu lava u kuma ku ri a va kandzeriwa na timfanelo ta vona. So mfumo ti-programs leti yi nga le ku ti endleni i ku bridge that gap leyi a yi ri kona leyi a yi create hi mfumo lowu wa khale na ku vaxisati faneke va languta timhaka ta le khixini na ta le masin'wini. Na loko mo languta eparlament sweswo leswi I think representation ya vaxisati yi nga va yi ri kwala ka ma 46.something%. Kambe a hi yeneni ka ku bridge gap ka xifaniso lexi mahako xi nyikaka xa tiphesente ka huvo yo endla milawu ka ha ri na gap hikuva hi se fika ka 50-50. Kambe xivutiso ku ta va ku ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ke hi ku tiprogram ta ku empowera vaxisati ti na malembe ya 30 sweswi se a hi se pfaleka gap leyi hi ku vanhu lava va nga na munhu loyi a nga na malembe ya 30 sweswi i na nsati i na nuna. Se loko swi te tani swi vula yini ka timhaka ta ku n'wina mi le ku antswiseni vutomi bya lowa xisati a mi le ku antswiseni vutomi bya lowa xinuna? Hi vulavula hi munhu loyi a nga na malembe ya 30 sweswi. I ku loko hi languta no ku va xinuna vutomi bya wa byi le ku antswisiweni mara hi faneke hi languta ku ri vaxisati they were previously disadvantaged. And loko hi languta lomuya emintirhweni a ni kaneti lava a va tshikeleriwile previously disadvantage va kokwa hina lava se munhu a vula hi vanhu lava nga na malembe ya 30 sweswi i wa xisati i wa xinuna hikokwalaho ka yini minongonoko ya vona yi nga fani hi ku vona va lavo sweswi va le ka nkarhi walowo wa xidemokirasi mahala ku pfala gap yihi ku va kokwa hina no hundza misaveni va hundzile. No, a swi lavi kombisa emihleketo Bootpet hi ku loko hi languta a ni faneke hi languta nomboro ku ri ti hi byela yini lomu mintirhweni na lomu ya ka switulu swa le henhla ku ri xana vaxisati va kona na that's why ku ve na ti-programs ta employment equity. Loko mo nghena ka departments to tala swinene mi ta kuma ku ri still nomboro ya vaxisati ya ha ri hansi swinene and loko mo languta na population ya tiko vaxisati va le henhla enomboro ya vona leyo loko ho focus-a eka vona ku ta fika nkarhi laha ku nga ta va 50-50 laha emilawu nga ta tlhela yi langutisisiwa ku ri ku va na balance hi nga swi langutisa se loko ku ve hi swi langutisisa sweswo ku yi ta fika sweswiwani ku lava va nga ri ku va twa kongeti ve le ku saleleni ndzhaku va endla yini va tshama va amukela ku hayi a swi saleli ndzhaku va ta swi vona lembe rin'wana milawu yi ta fika. Bootpet mata ku swona swi njhani swi fana loko hi languta timhaka ta affirmative action kumbe mhaka ya triple BEE loko sweswi n'wina muya na mulungu emahlweni mo ku mi lava ntirho va ta rhangisa n'wina mahlweni mara matsaka hi swona mara sweswi loko lava ku yisa ewaxisati na n'wanuna a mi tsaki so faneke hi va fair. Lero nge ku loko hi languta hala ka mhaka ya race mako valungu na va twangaku na vo va le ku kandziyeriweni mara u ta fika nkarhi laha ma ku ri swilo swi ta tshamiseka se na sweswi swi vaxisati a hi va rhangiseni emahlweni until we find that balance and then from there and then new issues and then we'll come and then we'll deal with that. Hayi ni khetsile buto mina alla sweswo ku tlhotha hi ze hi fika kwala kambe ni khetsile tlhelo rero buto mina. Alright inkomu Ekombo to mina Kenza. Awara ya n'we henhla nhloko hi kumeni mahungu emisava na tatana Hlulani Fano Magayisa loko ni vuya mani Maswanganyi ku nga xipikara xa masipala wa Mopani na vona la i ta va kha hi bula hi yo ya le ya timhaka ta ku antswiwa ka vaxinuna ku ya amahlweni kambe sweswi a hi kumeni mahungu emisava na tatana Hlulani Fano Magayisa Kayisa FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ri xile Bootpet ko va ku ri tiko ra hina Bootpet ri onhakini ni loko ni langutisini na vumbiwa bya hina Bootpet byi nyika rimbewu rin'wana ti-rights kambe byi nga langutisangi ku ri Bibele yi ri yini na wa tiko ra hina Bootpet u onhakini a wu fambisani na Bibele ni so ku na vanhu ku na rihlanguti ri tekeriwa ku ehenhla
ku tlula rin'wana ku nga ra xisati ku tlula ra xinuna ku ya hi nawu wa tiko. Kambe loko ya ka Bibele ne i n'wanuna loyi a nga nhloko ya muti. Se that is why swa ha to tika ku ya mahlweni a risi. Enhlikani Khalanga, enhlikani na muhumerisi kwala na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula. Hi twa nhlokomhaka ya mhaka yo hluvukisa va ka manana. Kambe ku vulavula ntiyiso Buttpet mo ni mi byela ku loko mfumo wo ka wu nga swi languti kahle ku ya mahlweni mpela ku ta tlheleriwa kwale ndzhaku laha hi nga ku tiviki hina hi nga ri kona. Ene hi swoho swin'wana swi vonaka swi vanga madzolonga kwala tikweni mhaka ya ku swin'wana na swin'wana leswi endliwaka sweswiwani ku rhangisiwa va ka mhani. So va ka bava kumbe lava vavanuna va titwa onge voho a va ha hleketeleriwi, a va ha ka ha na leswi va fanelaka va xi endla hi ku xin'wana na xin'wana se ku rhangisiwa va ka mhani. That's why mi vona le mindyangwini se ku rhangela voho mara va ri nhloko ya muti wanuna. Inkomu a mi ri na xikalavito la ka Mpakani. Inkomu. Muhaxi, timfanelo leta vavasati ku vulavula ntiyiso ta hi kandziyela swinene, ende ku ya na ku ya vavanuna va Afrika-Dzonga vo tala hi ta kumeka hi kha hi nga ha tirhi, ku ta kumeka kha ku tirha vanhu va xisati hi mhaka ku swi voyameli ngopfu hala ka vavasati. Xikombiso, ku na tiposo to tala leti nga huma, ti-EA to tala leti nga huma na ti-GA to tala, hambi ku nga ri tona letiya ku ri tin'wana ta le handle. Vanhu lava va nga apply vo tala a ku ri vanhu va xinuna, vaxisati a va nga talanga, but leswi swi nga fosterisiwa xiswona no phuxisiwa xiswona swi phuxeriwa ku ri vavasati va fanekele ku va vona va fanekele va kumeka va kha va tirha, ende leswi swi hi vangelaka ntshikelelo hi tanihileswi hi nga vavanuna. Tindhawu to tala ku vulavula ntiyiso timhaka ta ku ri yini, vavanuna a va ha thoriwi, ku thoriwa munhu wa xisati hambi a nga qualify munhu waloye ku ri va fostera timhaka ta ku as long ku ngheni n'wansati swilo swi ta va swi tshamisekile. Vavanuna va South Africa ha to dlaya ndlala ku vala ntiyiso. Inkomu ka Buttpet na vayingiseri xikan'we na muhumelerisi, hi ku vona ka mina ku vulavula ntiyiso mapfhumba la ku empowera va ka mhani, mina ni vona swi ri enough man, swi endliwile swi pasile. A ni voni ka ha ri na need ya ku leswa swa ya mahlweni lembe na lembe hi ndlela yaleyo Buttpet, because loko hi languta va ka mhani, yes they are empowered. Ivi se swi la ku hundzanyana na le ka vavanuna hi ku ya hi makhomele ma vona na ku abuser matimba lava nga na wona. So mina ni voni Buttpet swa ha fanerile fanele ku yiwa mahlweni, hi vona swi ringanile hambileswi nga hundzanyana ha swi amukela swi right swa ku tani Buttpet. Inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yo mhaka namuntlha hi ku rhambele xipikara xa khansele ya Mopani hi na mani Maswanganye la va ta tlhela va ni pfuna ku swi njhani ku va ka tipolitiki leti hi tivaka ku va ku ri vavanuneni bona va swi kotisa ku yini ku va vulavula sweswi vo principala wa makhanselara ya Mopani. Se ntirho wukulu walowo se va ta hi byela ku va swi kotisa ku yini. A hi amukeleni mani Maswanganye, a ni la ku va vula hi mavito, a ni swi koti ku vula vanhu lava nga va kulu ka mina hi mavito, a ni swi rhandzi vo va ta vula hi voxe. Mani Maswanganye, hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene. Na nkhensa Buttpet Khalanga ku amukeriwa hi n'wina a n'hwetini ya vavasati leyi vanhu va nge August. Vavasati lava nga le ku dyeni mafurha vavanuna va langutini, ene vavasati a swi se ringanela. Ha ri nyimpini leyikulu Buttpet Khalanga, kusukela khale hi kha hi lwela ndzingano na sweswi nga ku hulweleni Buttpet Khalanga. mi vula ka u se fika? A hi se fika, ho ya kona vavanuna va ala hi matimba hinkwawo. Avo ala a ni vona Bibele yi vula sweswo, yi ri vaxisati va ta fumiwa hi vavanuna.
leswi swi vulavuriwa ntsena ku loko n'wansati a ya vukatini ku i le hansi ka yona mara a tlheleni ra tipolitiki a swi vuli swona hi ku ri loko ku a swi vuli swona Botikhalanga mi yi voni loko hi lwela leswaku ri a hi holeni ku ringana loko hi kha hi tirha ntirho wa ku fana leswi va ku i 50-50 hi vulavula hi le ntirhweni hi vulavula hi le tipolitikini se hi nga fana ntsena no ti ku fana ntsena ku hambana loku nga kona hi loko se ni ri mutini le ka Bahama Swangaya ni le hansi ka Bahama Swangaya mara loko swi ta ntirhweni ni la ku ringana me bale diada i pura gawen ratir loko ba vo mi speaker mam kam dai ni vona leswaku tikhanselara loko ti tshamini ti teka leswi ti nga hlaya swona leswi fanekele ku swindliwa hi ririmi ra hina ra ka Munghana Lonene xana va landzelerisa hi ku ku na ti-submission leswi swi tisiwaku hi tikhanselara leswaku sweswi Botikhalanga hi la ku vulavula hi mhaka ya ku ku ndliwa xikontiri kwihi na kwihi why xi fanekele xi ndliwa se va landzelerisa na mati role ya hina tanihi district loko ku mati sweswi maka Munghongoma va landzelerisa leswaku himpela 2 million kumbe 5 million liya ya tirhisa kwini ko endleka loko swi ndliwa va swi landzelela hi tshama ivi ya vona va swi mina ntirho wa mina i ku vona leswaku ri a ku vi na order executive mayor yena a kha a presenta leswi swi sukelaka le hansi ka ti-portfolio committee ku za swi ta fika ka mina se ni vula ku kumi wa xisati a swi ngheni loko mi kha mi tirha ntirho lowu kwele tipolitikini a va pfiwa ku a hi twi n'wansati futhi n'wansati a hloniphiwaka hi ku n'wansati i veka switeji leswi swo tika loko zi tshama laya i tiva n'wana hi ku n'wana i va hume ka wena i tiva leswi a karhitisaku swona a ni hina hi hlayisa munhu a ha ri tsinini ku fika laha a zaku a thugaku mavele kumbe ku fika laha a zaku a nge a na ha dyi swa n'wina se na tikota se hina n'wansati hi futhi swi n'wi olovelaka hi ku i va a landzelele n'wana kusukela laha a ri ntsini ku fika laha nga kona very vavasati va le ku le ku ndliweni ti-program ta ku va antswisa va le ku empoweriweni a mi levo ku va empowereni ngopfu ke ku tlula na laha se hina vavanuna hi nga ta salela ndzhaku hi nga ha voni nchumu loko ri na vanhu lava la ku empoweriwa i vavasati a hi sele ndzhaku Botiphethe n'wina hi mi swi tivaka ku loko i tswariwa khale i ri n'wansati ni le xikolweni a va nga pfumeli ku i tekiwa a va nga pfumeli ku i dyondza loko i fanekele i dyondza xikolo a wu fanekele i dyondza ntsena ku tsala papila khale Botiphethe ni vona na nkarhi lowu mi nga tirha hi wona loko n'wansati o tshika a tikile a wu n'wi helela ntirho hi mhaka ya ku loko a tike a nga vulangi leswaku ri i tekene na mani leswi ku tekanaka kona va fanekele i tekana leswi hi xisweswi va nge in community of property xa mina xa wehe loko swi nga ndli sweswo a wu fanekele ndzhwalo wu nyamalala vo tala va fili Botiphethe hi yo mhaka hi nge a swi se ringanela lava ni nga va vona van'wani nga tirha na vona va kongani va tekene na vamalume ku ntirho wu nga va heleli ngopfungopfu a teacherini le yunisini hi leswi a swi hlawuleriwe vavasati a swi vava se na loko i vona n'wansati sweswi a nga swi twisisi ku ri loko yi ku women empowerment swi vula yini ene hi tlhe hi lwa hi ri xihina hi suka kule na swilo leswi Botiphethe kambe a mi ngo to ze mi empowera leriya ra ku vavanuna va sarisa sweswi hikokwalaho ka yini mi nga empoweri na vavanuna hi ku veri vavanuna mi va tsalela handle va salela ndzhaku swi swa vo swi salela ndzhaku leswaku nga ri vaxisati va sweswi a mi swi lavi ku vona vavanuna va ri na mawayawaya va ri na macheleni va antsweriwa hi swiyimo
vo ti salerisa ndzhaku vavanuna vo tiphete Hi ndlela loko mo languta vavanuna vo tala lava va kumaka swilo va vhete loko a kuma swilo a rhurha ni le kaya ka yena mara n'wansati hambo lo pfumisaka yini ni xipikara ni tetani ni a ni se tshama ni na 20 years ni ri ka masipala a ni se tshama ni hleketa ku ri na suka hi ku se ni nga ku ni na swona nyana swilo ku suka mi vula yini a ni se tshama ni tshika ku tshika mukhalabya na ri ka maswangani na ha hlayisa vana se vavanuna na loko o swi kuma i hleketa ku swa bombisiwanyana phela ni vone ni ku ni na swona se va sungula ku va ya aka swiragaragani leyi na leyi se n'wansati Botpet hambo o swi kuma swilo leswi a nga swi hleketi ku ku na swiragaragani se mina ni twi nga ku women empowerment hi kahle hambi lava nga tisingili va hlayisa vanhu vavanuna loko moya sweswi i vangani sweswi la ka magistrate lava ti-magistrate namuntlha a ku na va le ku tengeni hinkwako lomu the whole republic of south africa ku maintaina n'wana se a hi swa swi empower vavasati hi ku n'wansati wa swi tiva ku ri n'wana i nga ve ku sukela ndzeni a n'wina hi to mi nyikangana switsili i ya nkarhi lowu taka hi to hayi 90% a yi kumi vavasati ngomu kuma 10% mi za mi cinca mahanyelo Botpet Ostweni Mixer Umgana Lona FM ni vulavula na xipikara xa khansele ya Mopane mana na maswanganyi lava hi ngele ku buleni na vona hi bula na vona la eka hi langutaka timhaka ta ku antswiwa ka vaxisati ku va vaxisati va antswisiwa hi tindlela ta swa mabindzu hi tindlela ta swa tidyondzo swa tipolitiki sweswo ku endlela ku yini ku va ta kota ku va va hlayisa rixaka ra mundzuku ve n'we vavanuna ku mo mi kuma mawayawaya macici se loko i cinca sati huva mutini i endla swimiraga sweswo kambe mani mazanganyi na mitwa hina va xinuna hi nga van'wani va hina va endla sweswo kambe xivutiso i ku hi ku vona ka n'wina ku sukusela loko swi sungulini minongonoko ya ku antswisa vaxisati ku fika namuntlha swi le ku tirheni swa tirha mara a hi se fikelela Botpet ku kayivela yini ku kayivela ku twisisa na ku siveriwa hi lava va nga na matimba vavasati va ha tikiseriwa Botpet va ha aleriwa ku ya tinhlengeletanini ni vulavula sweswi mindzuku ku yiwa nkonkowa mara ku na n'wansati loyi sweswi swi nga ta n'wi tikela ku a chuchiwa aya laha a ta president ro sungula a khala a heritela kwala nkonkowa a ta vulavula na vavasati phela swilo leswi i swa national mara ku na munhu la nga ta ku mini ku lava la ku na xiseveseve ku na swilo swa mina se a swi se ringanela va na loko ku yiwa mintirhweni na sweswi loko mo languta vavasati va ha tikiseriwa ku na ku loko ni ku thola i nga gina i va wa mina na swa ha ri kona sweswe i Boti ku ri mi tsipatsipa tihlo ku ni ta kota ku ku thola va ha ri swa handliwa kambe hi nga huma njhani ka xiyimo xa muxaka lowu ni lava ta ku se hi ta kota ku ya ka ntirho wolowo mi nga vulavula hi wona kambe hi nga huma njhani ka xiyimo xa ku van'wani va nga twi ongeti vona tani hi rimbewu lerin'wani n'wina tani hi vurhangeri bya hina a mi va hleketeleli hi ku loko ni kha ni vulavula laha ni nga se vulavula na n'wina mani ku nghene va xinuna vo tala va kha va kombisa ka va nga enetiseki hi timhaka leti ta ku na timhaka ta ku antswisiwa ka vaxisati va nge ri ongeti leswi swi hetelela swi endla ku n'we vaxisati mi va na timfanelo to tala ku tlula hina hi ndlela yaleyo se ku hi kota ku swi twisisa ku a hi mhaka ngopfu ya timfanelo ta ku hi tala ku tlula ta van'wana i timhaka ta ku hi aka rixaka leri ri nga na vutihlamuleri ku ya mahlweni ku fana ku ndeka yini ma vona sweswi hi nga ku vulavuleni swi le ku ngheneni ka lava nga ku yingiseleni hi le ku ndleni ka ti-workshop leswaku vanhu va za va swi twisisa ku i yini ni tlhela ni ku na vona vavasati minkarhi yin'wani nkanu wa dlayisa Botpet ku tisabimita aka vavanuna loko mi ri kaya ku hi hambana na madzolonga na hinkwaswo swa ku hi kota ku va kahle swi kahle i swin'wana swa ku sivela miholovo mara ku huma ka kahle
i ku ti tiva leswaku wena hi we mani Botpet. Yeah. Loko wo za i tiva ku why i ri n'wansati why i te misaveni xikongomelo xa wena i ncini i la ku achieve yini ku nga vi na n'wansati na wun'we la nga swi tiveki leswaku ri loko a fika malembeni yo karhi i fanekele a endla yini na meni yo ti byela ku ri loko ni nga fani na lava van'wana na mina a ni landzeleli magondo ya va Lilian Ngoyi ya va Charlotte Maxeke leswaku siku rin'wana na mina ni va munhu ni ti byele kusukela khale ku siku rin'wana ra masiku ni fanekele ni tiveka. Mara n'wa mi tirha phela n'we i ncini xi nga endlaku mi ku mi lava ku ndla swa tipolitiki mi tshika ntirho wa n'wena? Yo tipolitiki leti Botpet loko wo ka i nga iyo dyondza a university kumbe a college ti ku tlunya i ta vi tlunyeke matihlo le college le a va ti byela ku leswi dyondzaka swona a swi pfuni nchumu lexi pfunaka hi lexi swi nga hantswa ifa i duma misaveni ku tlula ku i ya dyondzisa leswi swa Bantu education se kusukela kwalaya ka 84 ni ri xikolweni Botpet ni vone ni swi vone ngaku leswin'wana leswi a swi pfuna nchumu mativa ni ve n'wansati ni ri ka SRC hi 85 ni ri 1 ehenhleni ka vavanuna ene ni hlawuliwa hi vavasati leswo swilo swin'wana vo ti byela huku la ku ngisa ku yini ene kusukela kwala ni swi twa ku politiki ya nandziha mani se mi swi ringanisise ku yini hikuva mani tirha na mukhalabye wa n'wena hi vo va nga hi dyondzisa ku mathevula loko la ku fanele dyondzisa leswi a va vona ka va ri munhu wo tsaka n'wina mi ri tipolitikini swi vula ka swi nga kavanyeti ku misati wa ka Maswangana? mativa a swi kavanyetangi mativa ma ni tsundzuxe hi Botpet mina a ni van'wani va ku hi SATU a yi recognize-iwa mikhalabye wa mina va ri ka leswi a va ku Thuwata leswi swi venge i pewu mativa swi ndli nga ku mina no ndla sinda ra hondololo ni tsundzuka va ni lavele na va very look sharp ku va ringeta ku vulavula na mina ku swi nga endleki ni ya hala va nga kona i kumaka ku khetile ni ala na mani Danisi ni ku hayi kona leswi a ni nge swi koti a ni ngheni mina na mina va ni kotile ni ya ka pewu va tlhela ku i nga vileli n'wana a va ni vitana n'wananga i nga vileli n'wananga DP venge ku yiri venge ku tekelela mali la leswi swa vona swa sasatu va ta tekeriwa mali loko va tereka va tekeriwa mali ivi mpela ni ya ka loko i ri ka ANC a swo boha ku i nge vi ka Thuwata hi leswi a swi endla loko i rhandza ANC na loko se i hlaye kahle a ni hina hi hamba hi hlawula se loko i hlaye kahle tibuku letiya ti nghenela nhlokweni la u nga ta swi lava leswiya swa va Thuwata a wu ti nga ku ti tlherisela ndzhaku a ni twa i nga ri nkarhi lowu tele ngopfu kambe wu herile kambe a hi hetiseleni ku na sikunkulu mundzuku n'wina mi va rhurheli tanihi exifundzatsongo xa Mopani ni tshemba mina matitwelo yo karhi a hi tweni ku mi titwa njhani nako mi ri yini ka vanhu va Mopani eka ntirho wa mundzuku lezani? inkomo Botpet mativa hi ku titsongahata lokukulu hi nkarhi lowu mundzuku nga ta va ku ri 9 ta August 2025 president a suka le henhla a ta haleni a ni ta ku vanhu hinkwavo a va yi mativa hina a hi kota ku eka swilo leswi hi milenge vavasati va ti 9 ta August 1956 a ku ri hana tifoni a ku ri hava na timovha a vo lo ti arrange va ti organizer se mina a ni ta ku mundzuku a hi fambeni lava va fambaka vavasati na vavanuna a va yisi vavasati va vona leswaku va dyondza swo karhi i ku ta va matimu hi ku swilo leswiwani swi ta hi nkarhi wa kahle lowu na vanhu va nga languta ku tiko ri ya kwini ene president i ta vulavula i tiva swirilo swa hina i tiva swirilo swa vavasati i tiva swirilo swa vanhu hinkwavo na n'wina vavanuna wa swi tiva a swi leswaku va ku siku ra vavasati vavanuna vayi va swi tiva swirilo swa vo ka va nga ri na mhaka na swona va nga na mhaka na swa vavasati na swa n'wina va ta swi hlamula kwaleni a ni a n'wansati laha nga kona ku na n'wanuna na n'wanuna hambi wo fika a vekanga na xitendani kwala after 3 days ta vona n'wansati swa fambisana swilo leswiwani
se mhanta ku a hi fambeni swin'we hi ya twa ku president i hi khomile yini. Mani Vatsonga ni khense ngopfu ku va mi kota ku hundza ya haleno nhlekani wa n'wina wu vile wunene. Ni khense ngopfu xirhambu xexiyani xibamu xa manyembana. Mani Vatsonga ni valavo mingisera Munghana Lonene FM i xipikara xa khansele ya Mopani a hi bula na vona tani sweswi ku nga n'hweti ya voho tani hi vaxisati mi va twile ku ve ri gondo ra ko ri fambise ku yini ve ri swa ha laveka ku ntsakisa hi loko va ku swa ku antswisa na ku hluvukisa vaxisati swa tirha hikuva xinuna loko mi tala ku kuma mawayawayanyana mi vhe mi cincana mi lava ku cincana nsati se swi swa muxaka wolowo hi swo swi endlaka ku mi hetelela swi hetelela swi endla leswaku na loko mi fanele mi vulavulela ku mi hluvukisiwa swi nga tirhi hi ndlela yoleyo. A hi yeneni ya twa ku manga misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini loko hi vuya ni kombela vaxisati ntsena hi lava ku vulavula na n'wina hi ku hi mi vutisa ku loko ka ku tlangeriwa siku ra muxaka lowuwani hinkwaswo leswi nga le ku endlekeni swi vulavula na n'wina ke loko ri ka swi vulavule na n'wina swi nga va swi kha swi kayivela kwihi i Afrika wa vulavula hi ya mahlweni endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu nhlekani. Ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. Hi le ka Munghana Lonene FM komandla leri tlangana na n'wina vaxisati hinkwenu laha Afrika-Dzonga n'wina mi nga yingisela eka nhlekani lowu mi nga kha mi famba na hina na le ka TikTok hi kona loko mi fika mi lava khalanga Pet Mathebula mi ta ni vona ni mbale na xikipa lexiya hi tinyungubyisaka hi xona tanihi xitichi xa ku tlangela 60 ya matimba ya vuhaxi matimba ya xiyanimoya hi ndlela yoleyo. Seke a hi mi tweleni mingisero wa mina 0860 002543 lava ku twa ku ri ve ri ku antswisiwa vaxisati loko ka antswisiwa n'wina tanihi vaxisati swi le ku tirheni ke mi vona ka ha ri na mintlhontlho ke nako loko ku ri koho mintlhontlho yi nga va yi kha yi famba hi tlhelo rihi 0860 002543 na ngeta nakambe 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 a hi sunguleni la hi twa ku hina munhu hi twa ku hi angula ku yini wa xisati hi kha hi tlangela na n'wina n'hweti leyi na siku ra n'wina mundzuku nhlekani ani ku n'wansati ta va fikile la a va fika na ku nyika vaxisati a ni ku na ku nyika vaxisati kambe ni nga va tekela nkarhi lowu matimba ya mehe lava ni nga na wona ni nga va tekela loko ri ku hava kona muhumelerisi ni nga va tekela ivi hi twa va xinuna hi twa ku va ri yini vona kambe a hi va nyikeni nkarhi hi twa ni lava vaxisati ni twa ku mi ri yini n'wina siku ra n'wehe leri ra mundzuku president va ta va ri la a nkowankowa kambe i khale ku ku tlangeriwa siku ra muxaka lowu swa mi vuyerisake n'wehe tanihi vaxisati i xivutiso lexi ni nga ni lavaka ku va ni n'wina mi ni pfuna ku hlamula xona hi ndlela yeleyo nomboro nakambe 0860 002543 vulavisisi byi komba ku nongonoko lava va yingiselaka ngopfu vaxisati kambe lava fonaka ngopfu i vaxinuna kambe hi lava ku twa ku n'we vaxisati mi ri yini hi laha hi lava ku nyika n'wina nkarhi hi ku i n'hweti ya n'wina leyi na nongonoko lowu na xiphemu lexi xa nongonoko hi lava ku nyika n'wina hi ndlela yaleyo 0860 002543 hi ri masiku na malembe ku va ku ri na siku ra muxaka lowu laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku hluvukisiwa na ku antswisiwa ka vaxisati kambe xivutiso ku ta va ku antswisiwa ka vaxisati loko ku vulavuriwaka hi koho xana loko hi fika laha hi nga kona namuntlha swi le ku mi tirheleni ke loko ri ka swa mi tirhela hi ndlela yihi loko ri ka swi mi tirheli hi ndlela yihi nakona nomboro nakambe 0860 002543 a hi ringeteni nakambe loko se lava vaxisati va fikile hi ta kota ku va hi bula na vona hi twa ku tlhelo leri va nga na rona ku nga va ku ri rihi nhlekani hello ahe Tani khalanga. Hi pfukele minjhani? Hawa hi pfukile malumpheke. Lava ka le haxo. A hi sunguriseni. Nteni lava xisati mi nghene njhani n'wana? No ni vone ku hi lila hi yimile la ni ku ni vona nga ravile ku ngheneni silo ku ri a va kona hi kombe ku hlamula. Ni vulavula na yena muhumelerisi. Mi vula njhani loko mi ku hava kona va kona vaxisati lava va nge le ku foyineni
hi n'we mi va pfalela ku layini va ta fonisa kwini mi kha mi fona n'we a ni va mi pfalela yini Bothpet ni sungule ku fanele ko yi ku 1 o'clock la hiko yi nyika chance sweswi swi komba ku ri va se ta le fonini loko ya sungula nongonoko ni ri ku fonini swi ko va nyika chance komba ku leyi okay hi ku sebile moyeni a hi fambeni ke kambe ni lava xisati sweswi kambe n'wina mi la ta angula mi kwini okay Bothpet ni va twini xipikara ka xi vulavula laniwa mami Maswanganyi Bothpet vavasati va so ni na ti seminar leti ni endlaku every time ta ti single and married seminar most of the time yeah Bothpet vavasati va so ni loko hi karhi va khansela wa ku byela n'wansati ku sweswi maybe va lava ku ya ku teka nini a ku mini na mali mbuyanga wa na nga na nchumu se ni endlisa ku yini na sweswi ku ni nge ngheni ka marriage wa so na malambani Bothpet ni khoma nhloko ni ku ni ku swi ri mhani loyi vukati i byi vona hi mhaka ya mali swi ri loko ku ri ye i na mali a nge pfuki na siku na rin'we a nghene vukatini na munhu wa le mali ya le hansi ka yena ni fika njhani laha Bothpet ma vona loko n'wansati a za a va a ri na mali that's loko mo langusa vavasati vo tala va nga na mali Bothpet a va na vukati cause se va titwa nga ri le henhla ka n'wanuna ma ntisa Bothpet so ne le mintirhweni Bothpet ne vavasati va ta mi kandziyelo wo tshuka n'wi langusa siku rin'wanyana i nga n'wi byeli ku na misisi yintshwa kumbe swin'wanyana kwala ntirhweni Bothpet munhu ku ta ku a wu xi vona xitali xa ndzi ni hlangana na swilo leswiwa mo mi nga swi fanele ku tova a ni ndli misisi yintshwa na Bothpet me ni focus ka computer na ni focus ka n'wansati wa munhu loko i nga n'wi byeli se sungula ku va enemy vavasati va teka xixintsongo va xi ndla xikulukumba ngopfu that's why loko wo va nyika matimba hinkwawo tiko ri lovini Bothpet swi kahle ku va nyikiwanyana matimba hayi ku hi va nyika matimba hinkwawo ha lidani hi ta hlupheka Bothpet loko muku vavasati loko vo nyikiwa matimba hinkwawo hi lovile ni pfuneni ku twisisa kwalani mi vula yini Bothpet loko mkhamelo na xipikara la ma swi mi te yini n'wini mi te na bibele ya vula so mhani Maswanganyi va ku no yi vulela ngopfu ka mindyangu Bothpet loko mo langusa a ku nga ri mhaka ya mindyangu na tihosi khale bibeleni a ku ri vavanuna leadership ya straight yi ri i n'wanuna khalanga yi ri a man is a head so hinkwako Bothpet loko mi vona n'wanuna a nga ndli swona swi ri a nga fambi hi ndlela ya straight mara n'wanuna wa straight Bothpet a nge kandziyeli n'wansati a n'wi yisa hansi a ni sapoti ku ri hi kandziya vavasati va lava ku sapotiwa ene sapoto yikulu loko hi nga va nyiki sapoto leyi hambi va ri na matimba Bothpet loko n'wanuna a nga ri kona n'wi nyika sapoto swi nge pfuni nchumu mo ni nyika xikombiso xo hetelela Bothpet ma vona Bothpet ne loko n'wansati o gina a maybe hi tekanini mina nsati wa mina ni rhange ni va na mali ya nga se va na nchumu se n'wansati wa mina a sungula ku tlhatlhamo a va na mali yo tala swinene Bothpet loko n'wansati wa mina a nga ni hloniphi mi ta swi vona ni nge tshami mutini luwa ni ta huma ni ri n'wanuna ndhawu ya hina va ta ku ni fambe na punhu ya ndla murhaga ni ya ku hi na ku Bothpet a ni tsakani kaya na kandziyele yona byela ku ni tsanga ku xava tidanunu ni tshama ni byela nsati wa mina Bothpet ni ku loko wo va na mali yo tlula mina ni nge pfuki ni tsekela na mpundzu ni tshama vatsotsi swantswani a zama ku xavisa matamatisi ni vuya ni khome 100 rand ta vuya khome tidanunu ni fika ni pfula fridge i ta nongusa hi tiko rin'wana n'wansati a ku boto loyi o tshama matsopeni dyambu hinkwaro a nga nyumi no dya tidanunu ta vanhu so ma swona Bothpet va ku swakudya swa vana swi nge heti n'hweti na a ni se ku na n'wana wa mukhalabye I'm 0860002543 veri bya delela loko byi ri na mali kambe mhaka yi ku n'wina mi ri yini a ni lava ku twa vo vaxisati va ti vulavulele kambe swi tikomba va kha va pfaleriwa layini hi va xinuna a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va xinuna mi va pfalela mi chava ku hi nga hetelela hi swi twa ku endleka yini hi nga hetelela hi twa xihundla a kona ka va nyikeni nkarhi va vulavula a hi amukeleni n'wana mingisirilo nhlekani inkomo Bothpet enhlekani eka vayingiseri na n'wina minjhani i pfukeli tata minjhani tsakela ni kombela ku va xikala vito ne ya mina ni tirha ka ndzawulo ya xiphorisa loko ni swi langutile vavasati vo tala hina hala ka ndzawulo ya xiphorisa hina hi le ka titleleke
ya tshikeleleka hi mhaka ya ku a va hi languti tanihi vavasati ku ri i fane i va i ri kahle loko i ri hala xiphoriseni hi kona va ku langutaka so hi twa hi tekeriwa hi twisisaneni la xikalaviti mi vula ku loko mi ku a va hi languti mi vula mani mi vula a va hi languti mi vula mani a ni nge vuli ku ni vula mani mara hi ku angarhela a ni ku na ku mi kuma ku na ti-promotion ku na ti-events mi kuma ku ti-events to tala va ta ku maphorisa ku famba maphorisa ya xisati mara hina hi ri kwalaya ka department yaliya mara mi kuma ku a hi tekeriwi nhlokweni tanihi vavasati so hi va hi sideline-iwa hi ndlela yaleyo hi twa ingaku a va hi tekeli nhlokweni maphorisa a va swi endli ku fana na masocha ni leswiya swa ku a ni masocha hambi mabalani hambi yini ku va ri socha n'wina hi laya i ti-act timbirhi hina hi va hi ri ka public service ku va na police act so ya public service hi yona yi va ku yi nga tekeriwi nhlokweni wo va i tifoxolo kwalaya leswi langutiwa na ku langutiwa se loko mi ku ti-promotion a ti langutiwi mi vula yini hi ku na lava va le ka police act ntwe va kha va rila va kha va kombisa timhaka ta ku i heta nkarhi wo leha i ri constable sweswo swa ku n'wina ke swi endlisa ku yini bona swa antswa hala ka maphorisa hi mhaka ya ku after 11 years bona va phushiwa va ya ka tirenke tin'wana mara hina u nga va u ri na 20 years u ri ka level 5 mi kuma ku a ku na problem ende van'wani mi kuma ku va thoriwe va ri vakulu i vavasati lava nga na mimiti mara loko se a ya huma mi kuma ku u tirhe 20 years hi mhaka ya ku u thoriwe a ri nkulu u famba a nga ri na nchumu mara at least loko u ri hala ka xiphorisa hala na ku recognize-iwa ku ri ni kuma ku u tirha ngopfu u ri n'wansati u sacrifice na nkarhi wa wena u nga tleli u tirha ti-overtime mara a wu recognize-iwi hambi ko va ti-awards va nge ku nyiki mara va kha va swi vona ku ri wena hi wena u nga khoma na ofi mi twisise swona riqingho ri vuyerisema kambe leyiwani hi nge yi tshikisi sweswo hi nge yi tshikisi sweswo a va vulangi va le maphoriseni kwihi se va lava hi nga ta langa vona hi ta vutisa vona ncindani i ta hi lavisisela ku hi kuma hambi ho kuma brigadier Donald Mdluli na brigadier Hlulani Mashava va hi byela ku hikokwalaho ka yini lava va nga ka tlhelo leriya rin'wana vo va nga langutiwi ku ya hi vo va tiva yini ngopfungopfu loko va ku ri Limpopo loko va ku ri ka swifundza leswin'wana va ta hi byela loko swa hambana va lava hi tiva ku vona hi tiva va lava mbirhi brigadier Mashava na brigadier Mdluli hi ta va lava ivi hi kota ku vutisa ku swi yisa ku yini mahlweni kambe n'wana mi yingiserile nhlekani ahe Botpet ahe sesi wa mina njhani hi pfukile n'wina minjhani sesi hi pfukile a khensa viva la ka mhani viva viva la ka mhani viva hi mhaka yini mi va vivisa ku yini la va mhani hi vona va nga khoma la South Africa va khome yini va mhani hi vona va nga khoma xinhongana loko mi vona mimiti i va ka mhani va mhani hi vona va sapotaka vana va mhani a va rhangisi mahlweni kun'wana na kun'wana hambi loko va humelerile va sungula ku delela va rhangisiwa mahlweni va mhani a va deleli hi vona va aka ku miti va kha va delela a va aki miti va ri ku deleleni hayi kona va mhani a va ma aki miti va kha va delela vavanuna hi vona va chava ku miti loko va khomini ximalana se n'wina mi ri yini mi ri viva vamanana viva hey mi ri ku endla ka yini vavanuna va na ku tshova mahlo se va fela swona va fela swona hi mhaka loko va kuma mitirho va tsutsuma va yi hala va tsutsuma va ya hala
se le mintirhweni a ku rhangisiwa ka mani mara a ni ri veri vavasati va tele ngopfu se vo va kha va zama ku pfalapfalalana laha va vona kahlekahle vo lolunga vavanuna vo vona va hatla ku vaviseka timbilu loko va vona n'wansati wun'wana a ri ku hluphekeni va hatla va vaviseka timbilu se timbilu ta vona ti nga vaviseki loko ku ri n'hweti a yi naveli mutini wa yona se loko va vona un'wana wa rikwavo a ri ku hluphekeni vo n'wi languta va tshika va nga n'wi pfuni a va ri pfuni hi mintirho ni mi twini mani a va ku pfuni hi mintirho mi vula yini loko mi ka va va pfuni hi mintirho a ni loko ni vona makwenu a kha a hlupheka ni fanele ni n'wi nyika mintirhonyana a ta kota ku hluvukisa vana va yena ku ya emahlweni ku hanyisa vana va yena se mina loko ni n'wi koka ni n'wi endla sele ni va ni nga n'wi pfunangi hi nchumu se mara ni vula ku loko n'wanuna sweswi a ni n'wi mi ri vavanuna va na vuthoma mahlo se mi nge va kha va vona n'wana kha a hlupheka se mi vula ku n'wanuna a tsaka hi mpela a kha a vona n'wana a ri na mhani mara a ri hapahapa a n'wi tshika a nga lavi ku ya n'wi hlayisa a n'wi hlayisi hi ndlela yo n'wi nyika ntirho ni mi twi ni mi twi swona eka sesi wa mina viva vavasati viva 0860002543 kona na le ka TikTok loko ri ku lama nga koho xiticha xikhomi kahle kambe swa ha ri kona hi ku kuna SABC Plus leyi na yo mi nga yi tirhisaka ku va mi kota ku va mi vona ku va very xivutiso hikokwalaho ka yini vavasati va ma-security va nga tirhi ka ti-post leti ti chavisaka i ti-post ta njhani to chavisa a hi amukeleni un'wana loyi nhlekani ku na munhu la a ku na munhu loko ku nga ri na munhu ni pfumelele ni hundza hi laha hi ta ku ya yisa mahlweni ta ka leswi Lefani, Xitsonga Top 20, 10 to 12, na Matilda Chauke. tshemba ku ilunghekile wa tiva loko ku ri na mintlhanu ri tani loko se ku ba awara liya ya khume a ni swi tivi hambi i ba makhwaya hambi i ba xibelani hambi wa tlheko a ni tivi hambi i cina hi nhloko hambi i cina hi mavoko hambi i cina hi makatla ni ku lava kona xigaza xa ma-2k xi kona loko ku hava matilda na switwa swa xigaza xa ma-2k kambe hina hi vanhu vo ngunyuta wa twa U nga hundziwi ta Xitsonga Top 20 eka Munghana Lonene FM. Hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM koma ndlela ya ku mixer omeko u khome u angula ku yini le mhaka siku ra vamanana i munduku kambe siku ra vaxisati i munduku kambe ke hi ka hi languta ku n'hweti hinkwayo i n'hweti leyi langutanaka na vaxisati ku na ku vilela ka ongeti ku hluvukisiwa ka vaxisati swi le ku tshikeleleni va xinuna we u ri yini ke ka mhaka yaleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni n'wana mixer lo nhleka epfokeni mjani kombe mko nyana rito mtwali sisi mjani bethe epfokeni ana kwangula le ya bamani unyanga tikuba kwanyana ababona ko khandiye ka bothet emhaka yini na loko i ri n'wansati va ku vona ku imiyele ngopfu va ta ku khandiya ngopfu va ku kandziyela loko ku wa hlamula va khoma va ku bukutela se hi yo mhaka kuma ku vavasati va kumeka va kha va khomaka ku tika va kha va khoma ku tika lomu mitini kambe xivutiso xa mina mi xi twini mani xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona hi lexi xo olove ngopfu hi ri lembe na lembe ku le ku tlangeriweni siku leri ra vamanana leri ri lemukisaka hi timfanelo mintlhontlho na ku humelela ka vaxisati xana swa tirha ke i xivutiso lexi hi vutisaka xona
swi nga tirha botpack hi mhaka ya yini na a ni loko swi ve so loko n'wanuna a kumeka kha a vulavula leswiya na leswiya se n'wansati kuma ku wa pfumelela loko se swi ya swi kha swi ya kuma ku n'wanuna kuma ku se endla leswiya na leswiya munhu n'wansati i dlina a give up sweswo swo taniya se swi vulaka ku xiphiqo i yini swiphiqo i kuma ku n'wanuna loko a kha a kuma ku i na ti-right ta yena vhele a ni nhloko ya muti i n'wanuna mi kuma ku n'wansati loko a kumeka kha a kuma ku hinkwaswo wa miyela se kuma ku swin'wana wa hlamula swin'wana kuma ku wa miyela se a dlina kuma ku wa hlamula loko a ku vona ku kuma ku wa miyela swin'wana wo karhala a miyela se kuma ku loko a ku wa hlamula kuma ku n'wanuna kuma ku wa n'wi kandziyela sweswo taniya kuma ku i dlina kha a n'wi xanisa sweswo taniya se xivutiso lexi ni mi vutisaka xona mi nga ri ku xi hlamuleni ma ni mi vutisa hi kongoma swi na nkoka ku va na siku leri vekeriwaka tlhelo ku siku leri ra vamanana hi mhaka yona ni kumaka ni kha ni vulavula mhaka yo fanisana yaleyo ngopfu xivutiso xi ri swi na nkoka ku va na siku leri vekeriwaka tlhelo va ku i ra vamanana ke swi na nkoka kuma ku va ra vekeriwa siku leri va ku na siku ra vamanana ku na siku ra vabava ku hava ra vabava ra vabava ri kona kambe ra vaxinuna ku hava na ra vamanana ri koho ku tlhe ku va na ra vaxisati ra mindzuku ra vaxisati un'wana na un'wana la n'wansati okay se siku ra vamanana ku ta ku ya tlangeriwa kwalomu kuwankuwa it's fine a ku na problem kambe mi ta vuyeriwa hi swo vuyeriwa hi ku andzhaka ku tlangela koloko hi leswi hi lava ku tiva swona okay hambiloko ku hi nga vuyeriwi botpet i ku xikulukumba a ni ri ta ri tlangeriwini botpet fambani sis fambani a mi le ku ni hlamuleni xivutiso xa mina fambani sis komo 0860002543 nogoroko ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi koti ku angula ku yini kwaloko ya ningisela u ri koho eka nhlekani lowu i na kona koho lowu hi ku haxela ku vona t kusuka studio 1 hi le masingito mall nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani hi mi amukeleni ka munghana lonene FM i nhlekani Njani botpet? epfukeni minjhani sisi loko swi ku tlangeriwa siku reriya ra vavasati swi va swi tsakisa swi nandziha ina na swo tala swi ya swi cincisaka a ni na sweswi na loko se hi tekiwa ha ti-children phela vavasati va a hi sunguriseni miri ku tlangeriwa siku leriya swa pfuna hi ku swilo swi ya swi cinca ka vula na masiku lama loko mi tekiwa ma ti chuzela mi vula loko sweswi hi ti langela i ku a ni khale loko i tekiwa ka botpet a ko vulavurisiwa kunene so loko vulavurisiwa kasi a wu nga ali botpet leswiya swa khale a swi nga ari amhana hina va tekiwe leswiya swo vo fika vatswari loko va byeriwa ku jaha leriya ra le va vona ri ri kahle vona vatswari va pfumela loko vatswari va laka mina la vo ka va nga swi lavi hi ku ya hi mukhegula loko ni va vekisa mhani wa mina va ku loko va ta va lavurisiwa mhana vona ku te vanhu va lava va fika va ku lava a ni va lavi va mpime ngopfu ya ni mukhegula yi ku lava a ni va lavi ku ya ta van'wani va le henhla yi ku a ni va twisisi ku a ni va kahle ku ya ta van'wani botpet lava yi nga tekiwa kona kwala mukhegula ni nge mukhegula se yi teguleni hi ku se va nga pfumela ku vulavurisiwa mara namuntlha sweswi a bya ha ndlisiwi swona vukati bya ha ro ni xota le ndleleni hina hi le xewetiwa hi vulavurisana hi hlangana se n'wina loko mi langa mi ngo ti langela ntima wa n'wina kumbe ku ka mi nga twanani ka n'wina swi va swo swi mi tsakisaka kala mhani loko swi bihini mativa a ni vakhalabya va khale a va hamba va ba vavasati mhani va ku kumbe mukhalabya loyi a le vhenda a nga ta ni ba va manguva mhani ta ni tekiwe vhenda eyi ya na mi twisisi mina ni khethi
ni mi twile swa mina ni cancel tlhelo roro lero a hi kumeni wo hetsela hi nga si famba hi twa ku hi angula kwini nhlekani mi amukerile ka munghana lonene Buthpet tate mi hi pfukeli minjhani n'wena epfukini cancel swinene maka Buthpet ku na sweswi lavaya va nga nghena loko mo swi kota ku va mi va contacta Buthpet na ti-producers ta n'wina nga ku va na problem mi nga va tshiki va pfunini va va leswin'wana hei swi nga vi nyana timhaka lava va nga vulavula hi mi vula lava va nga vulavula hi ku yini before mi ri a ni ku loko va ku yini lava va nga vulavula loko va ku yini sesi wa mina hi ku hlukumeziwa va le timhaka ta ku hamiyela swi ku yinini lava nga nghena before lava ha ku hetaka beteri a va voni nkuwa wo khandziyeka loko va vulavula ivi vanhu va miyela va biyela ivi hina hi va tekela advantage tanihi va xinuna hayi Buthpet lavayani sweswi ni kombela a ni tivi ni nga ndlisa ku yini mara kwala ka a ni tivi Buthpet va pfunini i ncini xi ndlaku ku va lava ku pfuniwa va vulavule ngopfu hi timhaka to loko hi ri makaya a hi koti na ku vulavula hi kota hlukumezeka swi ku yini Buthpet a ni la ku xela ngopfu hi leswi ni kombela ku nghena makeni a ni lo suwa loko ni va yingisela va ni vilerisa ngopfu ni kombela ku nghena leyi mina ni lava ku vula ngopfu yona timhaka ta ku swi celebrate swa munduku Buthpet ma tiva ku mina ni le ka construction Buthpet hina loko ku ndiwa va ri sweswi swo fana swa munduku swi nga ta va kona swi hi encourage ngopfu loko hi famba hi ya yingisela hi twa ku van'wana va le ku kumeni ka ti-opportunity ta vasati ta laha tshama makaya hi nga swi tivi Buthpet ku kahle ka ti-opportunity ti kona masisi se loko ku hostiwa swi swa so swi kahle ku hi kota ku ya yingisela no tirhisa yona ya construction hi example ku na swin'wana swo tala leswi va swi endlaka van'wana so swi important Buthpet ku munhu a ya yingisela a vona ku sweswiwana ka ha vuriwi swo he ku na mitirho ya vavanuna hinkwerhu swi kota ku nghena ma swi vona swi vula ku n'wina ku ya hi n'we ku tlangeriwa ka masiku lama swi le ku pfuneni na koho swa pfuna hikuva swi ya mahlweni swi pfula minyangwa ka swivandla leswi van'wana va nga hetelaka va swi tirhisa ku va vuyerisa ni vona tani ku swa pfuna swinene van'wana hi swi tikiwa ti-grant to karhi ti endla vavasati ku na tiyindlu ti akiwaka vengeveve loko i ri n'wansati i hola mali yo karhi va kota ku nghena laha yindlwini leyi i hakela mali ya le hansi hi mhaka ku va i ri n'wansati i ri na family i kumaka hi swi tivi sweswo Buthpet ma swi vona ni mi twile sesi wa mina se ni vona swi ri right ku swi continue khenseli sesi wa mina khensa enkomisesi nongona kwa humelesiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula a hlangana na ngorokuna kambe imvulo i ku tisela wona kusuka kwala amasingita mola handle ka sweswo nongona ku dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni wa landela andaka loko mi ta mi kume mahungu ya misava la landzelaka hi hlulani Fanel Magayisa a ni famba na tatana Patrick Shai nhlekani Fleetfontein Musina kuyafika e-Bay hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makombandlela